ushwele asikhoma kasindwa singena lutho kulokhu kusindwa nongathwele ukunyeleleke babukele emakhaya enhla nasezantsi umhlaba wonke nje wangihlale ngisho nje hey maye ngenithanda ukubhubha bukani nje la ngemuva kwami kunale ngubo leyo mjapere yenkhotso kulapho nje kumnandi ngila siyahlala ku ward 21 hey maye kumnandi ngifice umndeni ngifice umphakathi ukuhleli kahle la ithendeni okungijabulisayo ke nenguthandile abantu ekade bekhona kade bebuya emaqenjini ehlukahlukene engikubonile nengiyengak experience konke bekukuhle siyahlala umphakathi osisiyahlala bakithi ngubone unothando olukhulu hlaniphile phela ngiyanithanda lento yokuthi siwumndeni ngisazovula nje nansi ifridge ngiphuza amanzi fridge kade ngibukela nanansi yani TV let us respect ubuntu kade ngibukela iTV lapha wengane nizochofa nifaka uTV 1 ngifuna ukubukela indobo zikhona njalo lapha kuphuma konke la ngizazovula nje ngiphuza idrink ngiyanithanda nonke emakhaya namhlanje nje ngiphekwa lento kadokotela umndeni kadokotela uPhezidlamini sizonda ukuhlupheka ngikuzonda ukufa ukuhlupheka ngizonda ukufa inhlupheko ngithanda nje into bakithi enemali phakathi nokuthi ngidle kamnandi irice manje nje la ikhaya ngishaya uvalo ngoba kunengubo engihleli la emva kwami ukuthi sengidla inyama engajabulisi-ke babukelani bokwazi ukuthi ile ngubo anibokwazi ukuthi ile ngubo ngoba hey kodwa hayi nasengiyoyidla sekuyobonala mayifika la ukuthi ngiphatha kanjani ngoba ilento yokuthi sikhumbuzane ubuntu ukuthi siyathandana siyahloniphana siyazwelana inombolo engitholakala kuzo it's 073 nje waniyibona nje laphansi 0732196664 niphile phela ngiyanithanda ngiyanithanda niphile nonke emakhaya bye bye